Disayda hemû êrişên ku li beramberê jin çê dibin em wane şermizar dikin û em dibêjin ew ê ti caran negihin armanca xwe taybet girê deyvan êrişên wek zihniyet li ser çê dibin. Bêguman dama em li rewşa giştî dinêrin rastî jî ji aliyê dijmin ve yani taybet aliyê wek zihniyet û ji vê ne jî devleta Tirkiye dema ku em dibînin taybet her çarparçeyên Kurdistanê êrişên ku çê dibin armancê wanê heyî jî yên bingehîn li ser Jenêvê de dide pêkanîn. Ji ber ku em dibînin taybet li Bakurê Kurdistanê rastî jî yani rojane em bêjin rojekinî ku em bêjî jin neyên qetilkirin. Em bêjin di her aliyê de yani êriş li ser jinan çê nebin. Evane jî bi çi şêwazî mirov dikare bibêje yani li Tirkiye her jina ku dikare takuşînekê li beramberî vê zihniyetê bike car dê jî yani aliyekê de ji bo ku wane bêdeng bike yan dezdirêjiya jinê dike yan jî yê ku bikare bi takuşîna wê bike dide girtin yani em bêjî rewşa ku tê jiyankirin taybet li Bakurê Kurdistanê rastî jî wek jin yani ji bo ku bêdengiyek çê bike li ser wê ji ber ku em dibênin taybet vên daman dawî de her ku diçe yani ev êriştê zêdetir jî dibin. Yani li Bakurê Kurdistanê wisa ne eger aliyê din jî em ferê xwe bidînê li başûr jî li Rojhilat jî Rojava jî li her cihê ku em dibêjin yani ku li wê derê aliyek de jin li berxwedanek hebe tekuşînek bide meşandin her alî de yani dike hedef o bi polîtika zihniyetê heyî li ser dide meşandin. Ev jî yani ji be çima vê dike yani rastî jî rewşa ku îro tê jiyankirin dema ku em mêze dike yani hemû êrişan re rû bi rû mayîn yani ji bo jinê dezdirêjiya ku li ser jinê tê kirin eger em bêjin yani her çi aslikiyê jiyanê de mirov dikore bêje êrişên ku li ser jinê çê dibin eger em aliyekê yê rastî bigirine dest gotina rêbertiya ku dibêje sed sala 21 sed sala jinê ye mirov ê demê dizane ku yani çima jin tên hedefgirtin esas. Em dikorî bêjî yani bingê xwe ji wê de yê ji ber ku îro em dibînin li her jinê em bêjî her qadekê tekuşîn heye. Ev qadene jî mesela qadên siyasî dibin, qadên aborî dibin, em bêjin yani her qadên jiyan de êdî jin koriya ku li wê derê yani tekuşînek bimeşine û li wê derê de ji bo ku bikore be bigihe astekiya jiyanê bikore be yani bigihe yani asta serkeftinê her tim yani tekuşînek vê milê de aliyê jî de tê pêkanîn û ji bê wê ne jî her tim dibe sedemê êrişan yani taybet em dikorîn bêjin yani ev êrişên ku li beramberê jin jî çê dibin taybet ji aliyê devleta Tirkiye ve ji ber ku me got yani sed sala 21 eger ya jinê be ji bo ku negihine wê armanca ku wek taybet jin me dayê pêşiya xwe ji wekî gelê Kurd yani dane pêşiya xwe taybet ev sed sala ku tamam bibe yani ji bo ku negihe wê armancê her tim dike hedef û yê ku bikore bi yani vê civakê ji holê rake taybet di şikayesatê jin de vê napêktînin ji ber ku em çi dibêjin yani jin bixwe yani civake yani eger jin bikore bi yani civakê ava bike heman demê de dikore her tiştê jî bike yani vê milê de ji bo ku civaka me wekî gelê Kurd bikore bi yani bike asta serkeftinê bikore bi yani tekuşînekê bimeşine mirov dikore bêje yani serçaveyê civanê esas jin e yani vê derê de dikesatê jin de ji bo ku ev civakê negihe armanca ji ber ku tekuşînekê nedimeşandin her tim li jinê dixe yani ji bo ku bikore bit yani armanca xwe wekî yani devleta Tirkiye pêk bîne her tim êriş dike ev jî çi dike destpêk yê ku bikore bi yani vêna bike her tim em bêje eger serkaniyek bi destpêkê ji serî dest pê dike bêguman evane jî yê ku bikore bike yek wek pêşengên me hene mesela li her cihekê em dibînin dema devleta Tirkiye êrişî jinan dike rastî jî hem li Bakur dibe li Rojhilat dibe Rojava dibe li başûr dibe her aliyekê dema jinek dike hedef em dibînin yani destpêkê yê pêşeng dike hedef çi em bêje asta giştî de be çi em bêje asta civakî de be yê sivîl de be her tim yani êrişê ku kesê pêşeng dike ev jî sedema xwe esas çi ye ji bo ku bikare be ev kesên pêşeng ji holê rake ji ber ku ev kes pêşeng ji holê rabî yani wisa difikire ku wê valihiyekê em bêjî li dû wê de bihêle yan jî em bêjî wê bandorekê li seriyên din bike ji ber ku ew nî xwe wisa dizane eger pêşengî ji holê rabe yên din jî êdî nikorin yani em bêjî rêya ku wan şopandî yani tekuşîna ku wan pêk aniye wê tekuşînê bimeşînin ji ber ku eger yani em dibêjin yani şoreşa me şoreş yani jinê ye eger bikore bi yani vê şoreşê carek din yani were parçekirin wê dikesatê jin de car de ji ber ku yê ku vêna kirî dîsa jin e wê dikesatê jin de vêna parçe bike li ser wê esasê her tim li her cihekê em bêjî êrişê jinan dike êrişê destkeftiyên jinan dike li ser wê jî mirov dikare bêje rastî jî rastiya ku îro tê jiyankirin
افجی همو خودی آسو تاکوشینه کیو جنانا جبو ویجی یعنی ایرشین ترکیه هر کود چه زیاده دبه جبو کو ام بکوربن راست یعنی وان راستین هی در بخنوله جبو که ام بکوربن یعنی روشن ها یکوتی جیان کرن لهر جا که تایبت شما جنت هدف کردن اگر ام راستیا وینا در بخنوله شخص آدم کوما گوت یعنی افجی یا اساس پیوست امواکی جن هین زدتر لبرانبری وینا تشتكو جماعتي خواستن چه مرو بکوربه و تکوشینه بیت تشتكو جماعتي خواستن مرو هیز در بگو های یعنی آستکیو ام بجی هین زدتر کو بکوربن وکی گل کرد جراوش هیدر بکوه یونجی ذهنیت کو ام دبجین یعنی 5000 ساله جبکو یعنی واق جن جاردن یعنی لسر جن نه فرس کرن پیوست و مرده یعنی تکوشینه کی به هم پایا جن ورده یعنی پیک آنی سروی اساسی ام هیز زدتر بکوربن راستیجی یعنی هیز زدتر خور بری خستن بکن خو پرورده بکن زانا بکن ام بکوربن یعنی روش جنیا کو حتی رجمای ایروهاتیه روزانم دبینید چه قص یعنی ام بيجي لبرانبر ایرشان تجربه کام بکوربن یعنی وانا هین زدتر ایرشین هی لسرجن هین زدتر کیمتر بکن یونجی هزا کی یو جنون یعنی خودی بکن خودی وین و اراده کی بکوربن یعنی بکن آسا سرکفتنی پیوسته ویملده وکی جن ام تاکوشینه کی پرمازن بکن کو ام بکوربن وینا پیگ بینن سربی اساسی روسی جام دکورین بجین یعنی همی صدا میخوا اساس لسرویه و جبو بيجي هرتم دبا هدفه ایرشون امروز دکور بيجي يعني بالصالن كو دم دريجه يعني تاكوشينا كل سرچون تيمشون تايبت وليجن دمرو اگر بگیره دست راستجی خودی زانستیه که بیدمی امروز دکور بيجي اف جخوابر چنه بو يعني او قوس خودی هيس وين اراده بالصالنا يعني لبرانبر دجمن ده هر شرط مرجين زحمت لبر خدان كدن مشوندن ویدم مرد دکار بچی یعنی هزار کی خوش جا که دیگر یعنی مدو که هز هایجی ج فکر و فلسفه ربرتیات یگرتن طایبت وکی جن پیوسته یعنی خودی اراده به یعنی خودی زانست به جبر که اگر ام دخوازن یعنی ذهنیت کو هی وکی ذهنیت ام بچی باوی سالاری ذهنیت سیستم یا دولت یا کو 5000 سال از سر جن دایا پیکانین و حتی رجایی رو هر تم جن دبن و باندور ده حتی ها کو تشتی وان لسر جنی دو فرس کردن حتی رجوم ایرو هاتیا کنه کور سری خوش جبنوی فرس کردن راکه راستیجی یعنی اف جبو ما وکی جن ها اصل هیدا یعنی فرصته که یعنی شانسه که کو ریبر وکی ریبر اپو یعنی راستیجی ام فکر و فلسفه خوشوی دگرن و مرو بکور به وکی جن تایبت جبر کو ام بجی تو ام بجی شورا شانده تو حتی ام بجی ام به دم پیغمبران جمرو دکاره بیادست تو آسان ده یعنی حتی ها شانس جبو جنات یادین حتی رجوم ایرو اما اگر ام نهاد بینن بسیار ربرتی اقوى شانس که نه یکم جن دکوره یعنی به فکر خو به اراده خو هنک تشون بک یا اونجا تکوشینه که بک راستی جبو وی جدی ام و شانس هی بکار بینن بنرخنی وانا ببینن لگور ویجی وکی جن ام بکار بهین زیاتر جبو که ام و سیستم هی یا کوماگوت یعنی 5000 سال سرمایه فرض کردن جهولی راکن کولاتی هی ایدی به کولاتی بهلن لپاش ده بهلن و بکوربن بگه هن اصلا که یو جیانی تکوشینه که بکن لبرانبری پیست ام وکی جن لهر جا که ده بلوبه لکی داره ده بلوبه لجه خودی زانست به یعنی خود پرورده بکه خود بری خستن بکه جنان بری خستن بکه گشتی بری خستن بکه لسر و اساسی جبکو بکوربن راستی یعنی 100 سال هی ام بکوربن بگه سرکفتن جبر که ام اگر وینانه کن و 100 سال که دیوار ایده ام نکورن یعنی اف شانس که هی نه او قصه کشین و ام دکین و او 100 سال ایده جدست ما در بکه جاردن ام بگهن یعنی جبر 5000 سال هوا سیستمی ولی سر ما بده فرض کردن جبکو ام نگهینه و آسته پیوست ام بکوربن و کی جن راستی تکوشین و نه بکن پیام ما اساس جبو گشتی گلی کرد تایبت و کی جن بکوربه یعنی راستی هر علی خدا خوازانا بکه همو آستن جان ده بکوربه که سرکفتنه او تکوشین و نه بکه